Da ste Zelen Bači, Mr. Proper ovdje. Danas sam odlučio da napravim specijal za 69 suba, iako kasnim s time već 10 dana. Htio sam da vam pokažem nešto. Kao što vidite, ovdje je dokaz ono što ste vidjeli u naslovu, da Muđa nije zapravo prešao 1.000.000 subova, nego je to editovao kako bi izgledalo da ima 100 subova. You just got pranked, nije 100 nego 1.000.000. Sad, kao što vidite, čak i ako uđemo u profil jednog od njegovih velikih rivala, Serbijana, čak i on ima više subova. Tako da, ovo je bio samo informativni video da vam pokažem to. I rape warning. I to bi bilo to, za ovaj voice reveal specijal za 60 subova i otkrivanje Muđine tajne. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!